ji bo zanyarên zêdetir em me mêvanek heye û tu bêjin zêdetir li ser vê babetê li ger dikin. Berê Zerdeşt Bekir kandîdê Partiya Çep ya Swêdî bo parlamentoya wî welatî û endamê civata şaredariya Sandîvêgin eger bes civata şaredariya Sandîvêgin ji bajêrê Sandîvêgin li gel me ye. Berêz Zerdeşt êvar baş çendem jimêrek li ser helbijartinan derbas bûyne rewş çawa derbas dibîtin kî wê bi ser kevîtin divan helbijartinana da binerîna we. زۆر سپاس ji بووی تا و ji بووی تەلڤیزیۆنا کوردستان 24 و سپاسیا we dikim û spasiya hemû bînera dikim û îro 11 me heye bes ez dixwazim ji ber rojeke girîng e ji bo miletê Kurd ez şoreşa 11 Eylûnê li Serok Mela Mistefa Barzanî dikim û li pêşmerga dikim û li gelê Kurd tevî dikim. زۆر باشە. نەرîna te yanî kîjan partî wê bi ser keve li gorî dawî rapirsiya polîtîkû ya Emerîkî digot levane î sal jî yan vê carê jî Partiya Sosyal Demokrat serketinê bi dest bixe. Li gorî dîvçûna te ku cenabê te jî kandîd e vê kîjan hês ji bo parlamentoyê carê behsê parlamentoyê bikin bi ser bikevîtin. من وەکە پارتیا چەپ ئەم دەبینن و ئەم هیویدارن بۆ پارتیا عالیێ دەبێژن سۆر و کەس سۆسیال دەموکراتن پارتیا چەپی سوێدیا و پارتیا کەسکایە ئەو ناکەوێ بسەر بکەوێ وەکە گەلێکی ئەو خویا دەبێ گو ئەوێ بسەر بکەوێ. بەێ 15 کورد کاندیدن گۆری نەریناتە چەند کورد وێ بسەر بکەون ژوان هەلبژاتنانەدا. Ez hêvîdarim got her 15 Kurd bi ser bikevin wextê got îro gelekê Kurd herine cihê dengdanê û Swêdî jî gelekê dengê xwe didine Kurda hevalê Kurda hena. Ez hêvîdarim her 15 bi ser bikevin lê heger her 15 jî bi ser nekevin ez hêvîdarim got bi kêmanî 10 bi ser bikevin. Partiya we Partiya Çep derbarê endambûna Swîdê د ناتوێ دا çi dibêjîtin hing jî digel vê yekê dane ku Swîd bibe endam di NATOyê da eger sibê bigihin desalatê? Na ême weke Partiya Çep ême em nepêrine got Swêd derbasî NATO bû û weke vekirî û xuyakirî me da xuyakirin em dijî derketin got Swêd derbasî NATO bû weke min bixwe weke yekî Kurd jî û endamê Partiya Çep jî ez dibînim weke şajîtîkek bû derbasbûna Swêd di NATO da ji me Kurdare jî weke dibe xisareke gelekî mezin bû got îro Swêd milê xwe bidê milê dîktatorekî weke Erdogan û keç û kurê xwe bişêne ser sûnerê wî nakê ji bo wî nakê biparêzin. Derbarê vê yekê wê bandoriyê li dengan biketin vê carê ku Swîd bibe endam di NATOyê da? Wê sedî sed weke hinekî tirsek heye bi başî de û nebaşî de gelek xelk dibêje dibe derbasbûna Swêd di NATO da wê bi xirabî bê û hinek bi wê bi başî bê. Gelek xelk dibêjin wê aliyê sor û keskan dengê wa gelekî bilind bê û gelek dibêjin na wê gelekî dengê wa dakeve ji ber got hinek partî hene pêr hene û hinek jî hene dijîne derbasbûna Swêd di NATO de taybetî Partiya Çepê Swêdî dijiye Venstre Partiyê. Derbarê revenda Kurdî li Swîdê li gorî zanyariyan dibêjin zêdetir ji 100,000 Kurd li Swîdê jiyanê derbas dikin. Xebatên we çi ne ji bo Kurdan yanî wê çi bikin ji bo çarenivîsa Kurdan dahatûyê Kurdan li wê welatî?
ڕاستە لە گۆری ستاتستیکا گوهاتە هاتیە خویاکردن 2017 100,000 کەسە زیاتر 100,000 کەس کورد هەیە زۆر باشە وەکە کار و خەباتێمە وەکە من وەکە دناب پارتیا چاپی سوێدا ئەم گەلێکی کار و خەباتێ دکن وەکە ji بۆی وڵاتی سوێد و ji بۆی کورداژی بەڵێ سوید یەک ji wan welatane ku hevsoze digel welatên Rojava ji bo spandina sizayan li ser Rosyayê niha bandoriyeka nerînî ya aborî ya enerjiyê li Rosyayê dirûst bûye yanî bi nerîna te ev yek wê bandoriya xwe hebe li ser helbişartinan ji bilindkirin û daketina dengan di navbera partên çap û rast بله بله وی گلکی هبه باندورا خو گلکی هبه جبرگوتش بها بونا جبرگو جیران بها بویا جبرگو زحمتی چه بویا خلق د ترسه دیا وی گلکی وقت به باندورا خو بلی زید دنگادان بله نریناوە وەکە پارتا چەپ چیە لەسەر هەلوێستن رووسیا سویدە لە هەمبەر رووسایە ويما قلت وكام ديجي بون شري وقت بيجو شري جو روسيا دس وكا بيكرو تشيبو هلبتي ما منبشرنا وكا بارتيا تشاب ديجي شرو وچكايا زۆر باشە هەلبژاتن چاوە بڕێوە دچن کاک زەردەش ینی خەڵک بە گەرمی بەشداری دکەتن ئەگەر تە زانیاری هەبن هەیانها سەتا چەند خەڵک بەشداری کردە ڕەوشاوە چاوەیە هینژی کاندیدن نامزدن پارتیا چەپن ڕەوشاوە چاوەیە بله نجمش براسی بری ساعته که از شما سر جهه دنگدانی مبخوشی دنگی خدا و زهیوی دارم هر کسی که گوهداری دکه و تماشا دکه هر دنگی خو بده دنگی و گلکی گرینگه جبوی وی ولات سوید و جبوی وکا ام کردجی روندا کردجی لسوید ام گلکی گرک دنگی خو بدن و ام لسر هفبن و ام کاربن رولا خو لوی ولاتی کاربن وکا تشتکی بکن و جبوی ملتی خو و وڵاتی خۆشی تشتێکی بکەن بەرز زەردەش بەکر کاندیدێ پارتیا چەپ یا سویدی بۆ پەرلەمێنتاوی وڵاتی و ئەندامی جڤاتە شارەداریە ساندڤیگن ji bajêrê Sandviken rêya Skypê tu gelma bû gelekî spas berê zerdەشت